Na 11. podobovej koloniji stretnuce u Bodnarova u Gospodžincoh učestovali 26 podobovo umetniki od amateroh po master akademcoh. Oni namaljovali po 2 maljunki na šljebodnu temu, a naščiveli i podobovu galeriju u prostorijoh mesni zajednici, gdje buli vyloženi podobovo roboti zo prešloročnej koloniji. Z nahody prešloročnoho juvileju 10 ročnici koloniji i tohoročnoho 110 roki narodzenja Stevana Bodnarova včera otrimana i promocija podobovoj monografiji Stretnuce u Bodnarova 2005-2014, na kotrej zo skraču biografiju i fotografiju jednoho maljunka predstaveni 55 umetniki, medzi kotrima 17 Rusnaci. Včera otrimana i 14. dzecinska podobova kolonija, na kotrej učestvovali dzeci osnovnoškolskoho возрасту zo Đurđova, Kocura, Novog Sadu, Kuli i Gospodžincoh. Robotnju vodzel Dimitrije Kolarović, prosvitni inspektor u Južnobačkim okruhu za predmet podobova kultura. Najmlači učešniki po pripodzekovanja dostali i knjišku Kudlik Pudlik, darunok familiji pisatelja Štefana Hudaka i pribor za risovanje od organizatoroh Društva za ruski jazik, literaturu i kulturu i osnovni školi Žarko Zrenjanin u Gospodžincoh. Podobovu koloniju finansijno pomogli opština Žabelj, Nacionalni sovjet Rusnacoh i sponzore.